Mego Swa! Liap! Yapanep, I'm a chief of staff SAP. Wa askari wako tayari kwa mzungumzo wa SAP. Unaona ngisi wako na somba maboti, unaona ngisi wako na somba dunia ya watu nyamugo yote. Unaona ngisi banabomola banatosha mamanjanja, wako na mipanga na mamikuki, machuma. Ni ukiingia humu ifona huko esa mwizi, ndio hali niliingia humu. Mimi nikakuwa saa mimi na chaiba, mimi nikapata tu movement ngisi vitu viko. Aya mashusho dutangiranye nayo umugaba mukuru w'ingabo za M23 Generali Makenga Emmanuel wasuye ingabo za FARDC zafashwe na M23 mu nkambi zirimo, abashishikariza rero n'abasaba kwiyunga nawe ndetse bagafatikanya mu rugamba rwabo rwo kuzakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi, bakaza bakiyunga nabo aba bahuza ari abasirikare ba FARDC baje kubyemera. Ejo rero M23 yaje kuba yafata Bukavu byoroshye kurusha uko byagenze Goma. Muri video muri kubona abaturage bacaga imbere y'inyeshyamba za M23 nabwoba, nubwo babaga bamanitse amaboko. Umupaka wa Rusizi ndetse na Bukavu, ku ruhande rwa Bukavu n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bahari, na n'umusirikare uhahagarara uretse abantu bari gutambuka ku ruhande rw'u Rwanda bari kwinjira muri Kongo uko bishakiye nyuma yuko M23 ifashe Bukavu. Mu itangazo rero M23 yashyize ku rubuga rwayo rwa X yahaye gasopo cyangwa yihanangiriza ubuyobozi bw'Kinshasa, buvuga yuko muri no tangazo M23 yafashe Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu rwego rwo kwamenyesha, bavuga bati ntihagire indege yanyu iza kwirahira ica muri kino kirere tutaza kuba twayimanura ikagwa hasi kuri buno ubutako. M23 rero yaje kuba yafata uyu mujyi wa Bukavu byoroshye cyane. Ku mugoroba wo kuri 14 Gashyantare uyu mwaka, abarwanyi ba mbere bo mu mutwe witwaje intwaro binje mu mujyi wa Bukavu ufarwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 binje muri Bukavu banyuze muri komini Bagira iri mu majyaruguru y'urengerazuba bw'uyu mujyi, nyuma yo gufata ibindi bice by'ingenzi byo muri iyi ntara birimo Kavumu nk'ikibuga cy'indege cyaho. Bukavu ni umujyi ufite ubuso bwa kilometero kare 45, utuwe n'abaturage babarirwa muri 1,300,000 barenga. Kuva ku mugoroba wo kuri 14 rero, ubwo hari ejo hashize, nibwo abeshi mu batuye uyu mujyi bifungiranye mu nzu zabo kugira ngo hatagira uhungabanya umutekano wabo. Hari abasirikare beshi b'ihuriro ry'ingabo za Kongo bahunze uyu mujyi kuva ku mugoroba bifashishije imodoka za gisirikare ndetse n'amaguru. Abayobozi babo bo ku rwego rwa gisivile, rwa gisirikare n'abapolisi nabo baza guhunga nk'uko ushinzwe umutekano yabisobanuye ikinyamakuru Jeune Afrique. Abasirikare ba Kongo na Burundi bahunze berekeza mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'umujyi wa Bukavu hafi y'umupaka wa Kamonyora wa Kongo. Ntabwo abarwanyi ba M23 bagowe no kwinjira muri Bukavu nk'uko byemejwe n'abari muri uyu mujyi, kuko bisa naho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ritigeze ribitambika. Icyakora ngo mu masaha y'ijoro mu nkengero z'uyu mujyi humvikanyemo amasasu bitandukanye nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma ujya gufatwa, rwarambikanye bamara iminsi n'iminsi barwana. Ubwo mu nkengero zaho rero habaga imirwano ikomeye. I Bukavu ho ibikorwa remezo biracyakora, by'umwihariko umuriro w'amashanyarazi n'imiyoboro y'amazi ntabwo byigeze bifungwa.
ni systeme yari yarakoreshejwe na M23 ijya gufata umujyi wa Goma, ariko muri Bukavu ntabwo byigeze biba. Ubuyobozi bw'ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike na M23, Colonel Nanga, umuyobozi w'iri huriro, yemeje ko abarwanyi babo binjiye i Bukavu, ariko ikiriho nuko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuri 15 batarafata uyu mujyi wose nk'uko babyifuza. Bukavu ni umujyi w'ingenzi cyane ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, kuko kuyitakaza byaba bisobanuye ko abasirikare baryo baba birukanwe muri iki gihugu, cyane ko abenshi bahitamo guhungira mu Burundi, mu ntara ya Cibitoke iri mu gihugu cy'u Burundi. Kuri M23 rero, iramutse yifashe yose, nayo yaba ibonye itsinzi ikomeye, kuko yaba igenzura ikiyaga cya Kivu cyose ku ruhande rwa Kongo kigihuza n'u Rwanda, nk'uko yabigenje nyuma yo gufata Goma tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka. Yashyiraho ubuyobozi bushya bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko yabigenje muri Goma. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko abasirikare b'ihuriro rya Kongo bavuye muri uyu mujyi rwagati, ariko bisa naho bagamije kugusha M23 mu mutego, bakayisangira mu mujyi rwagati mu gihe yose yaba imaze kwinjiramo. Bigaragara ko M23 ishobora kuba iri kwigengesera mbere yo kwinjira mu bice byose bya Bukavu, hagamijwe kwirinda ko uyu mujyi waberamo imirwano ikomeye yapfiramo abaturage benshi. Nanga yasobanuye ko kuri uyu wa 15 Gashyantare abarwanyi ba M23 barara bari mu bikorwa yise gusukura umujyi, bigamije gukoramo ibishobora gutuma umutekano wa Bukavu uhungabana. Mu mashusho rero muza kubona, aya namwe mu mashusho umuyobozi mukuru General Makenga yaje kuba yaganira n'abahuza ari abasirikari ba FARDC, n'andi mashusho mugenda mubona ajya atandukanye y'abaturage, uburyo ki bari kugaragara muri Bukavu. Ni mu gihe rero bamwe bakikingiranye, ariko M23 ikabitangaza yuko umutekano umeze neza muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bibaye nyuma y'uko mu Budage hari kubera inama yiswe Munichi, yaje kuba yagaragaramo umuyobozi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, yaje guhabwa ijambo avuga yuko M23 ikorera Joseph Kabila wahoze ari umuyobozi wa Kongo yaje asimbura. Ubwo bivuze yuko bamwe batangiye kuvuga bati ibyo gushinja yuko ari y'u Rwanda byavuyeho. Bamwe bakavuga bati umugabo ntago ajya ahagarara ku ijambo rye. Unaona ngisi wako na somba maboti, unaona ngisi wako na somba dunia ya watu nyamugo yote. Unaona ngisi banabomola banatosha mamanjanja, wako na mipanga na mamikuki, machuma. Ni ukiingia umuifua na huko saa mwizi, ndio hali niliingia. Mimi nikakuwa saa mimi na chai, mimi nikapata tu movement ya ngisi vitu vingi.